Kabalang ka nyukor but burom ya ka Maria Tesoti hadu kata-kata. Kabalang ka I toin ya ka Maria Tesoti. Kum ka kemi jong ujisu, kemi jong ubleng. But ni burom ya ka, ni eat ya ka. But kas ni ka janga kalong kas ni kerpang ha ka jingim jongi iwei pa iwei. Kumba ngire ke ya kas ni ka jong. Ngire ke ya kas ni ka jongi kun gikti jongi. Ngire ke ya kas ni ka jongi himmen ke para jongi. Ngis reke ya kas ni ka jong kimi ki pa jongi. But kas ni ka jongi bayid batoin jongi kalong kas ni ba kumen. Don gibri ke ba prolong ya ka jingkawai namar kas ni ka. Kits ngomu ya ujisu namar kas ni ka. But habalong kumda ngi ki bareke ya kas ni ka jong ki bayid batoin jongi. Hadu katno ujisu un kumen. Ban reke ya kas ni ka jong ka kemi jongu. Ujisu udang reke iya ka sngi burom jong ka Maria Tesoti minta kasni. Nakataka daw ngi bauro ngi kikun jong ujisu ngiru ngi yakmen lang namar ka sngi ka jong ka kemi jongu. Namar ka kemi jongu ujisu kalongru ka kemi jongi. Bad ngi kot da ka jingid ya ka Maria Tesoti Mama Mary. Mama Maria kasngika basuk iapi ko Mama Mary. Kane kalong ka jingang nur jongi vai pai vai. Minta lezi kabalang kareke ya kane kasni September pratarik September kum kasngi ka janga Maria Tesoti. Kadon ka daw bale kabalang ka kain kumni. Namar pratarik December ngi kain kalong kasngi balap pun klempop ten raya ka Maria Tesoti. Lada pratarik la pun ya ka Maria Tesoti da ka Anna bado Joachim habangi kain kintai banai ni poi syaka pratarik September.